perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan harapan Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah di saat Ibrahim berdoa kepada Tuhannya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.